waimbaji ambao wameimba vizuri. Nashimira abaririmbyi baririmbye neza. Lakini nilipoketi hapo, ngahigera nicaye hajya, niliambiwa na baba na data eti niambie watu ngo mbwira abantu zaidi sana waimbaji cyane cyane abaririmbyi kwamba kulikuwa mashujaa ko hari abahizi tena wazuri sana, abahizi beza cyane, lakini wakareve mugabo barasamara wakajikuta wameanguka, bakabisanga baraguye. Sasa uwe macho wewe, rero uwe maso wewe, uwe ni shujaa, wewe umuhizi, na Bwana anaenda kutenda makubwa kwa kandi Bwana ndio ukuri bikomeye nawe. Usiogope, kandi ntutinye, wewe macho tu, wewe usibe maso gusa, ulinde karama yako, uzigame ingabire yawe, karama kubwa sana, ingabire ikomeye cyane. Amen. Amen. Tulikulianza duka wakati ule, wewe watanguye iduka lakini duka ikakataa. Duka yawe, lakini nakwambia leo duka itaanza vizuri na mambo yatakuwa mema. Ulifanya kazi, warakoza kazi, lakini kazi haiendelei. Kazi ni gateni mbele. Unajua mtu anamaliza miaka 10 akifanya kazi ile ile. Urazi umuntu amaliza miaka 10 akora kazi kole, lakini mafanikio hamna. Bakutera imbere nibiboneke. Kilimo umelima, wararinye, wengine ndio wanasonga mbele, abantu bagatera imbere, lakini wewe kilimo yako haiendelei. Uburimyi bwawe butera imbere. Kuna siri ya mafanikio. Rero ari ibanga ry'ubutunzi butera imbere. Kuna siri ya mafanikio. Ari ibanga ryo gutera imbere. Kuna siri ya mafanikio. Ari ibanga ryo gutera imbere. Shetani ameingia katika biashara yako. Satani yarinjiye mu bidandazwa byawe. Shetani ameingia ndani ya kazi yako. Satani yarinjiye mu kazi kawe. Shetani ameingia ndani ya mifugo yako. Satani yarinjiye mu bworozi bwawe. Shetani ameingia ndani ya kila chochote ambacho ulikifanya. Satani yarinjiye kuri kila kitu cyose wakoze. Hata kilimo chako kilipatwa na shida. Imirimo yawe yaragize ingorane. Haukujua sababu gani. Ntiwamenye impamvu yariyo. Wewe ulimtumikia Mungu lakini kusonga mbele hamna. Wewe wakoreye Imana ngo gutera imbere n'ibyabonetse. Ulitoa mpaka sadaka lakini kusonga mbele hamna. Waratanze n'ishikana ngo gutera imbere n'ibyabonetse. Ukatoa mpaka sehemu ya 10 mpaka haukusonga mbele. Natanga ikigira 10 no gutera imbere n'ibyabonetse. Ukawa na maswali chungu zima. Utugira ibibazo byinshi cyane. Je, nadanganya? Ndabesha. Je, nimedanganya? None nabeshe basha. Kama ni ndio sema ndio, kama ni hapana sema hapana. Nimba ni yego vuga yego, nimba ni oya vuga oya. Je, nadanganya? None nabeshe. Mafanikio imekosa kwako. Ugutera imbere kwa rabuzi wawe. Kuna sababu. Ari impamvu. Kuna sababu. Ari impamvu. Wakati mwingine utafikiria nataka kuambia dhambi. Ikindi cyo wabawinda ko mbaza kubwira ko wakoze icyaha. Hata dhambi hamna. Na cyaha wakoze. Sababu ulitubu mpaka juzi. Uko ari hanya kumia kejo ari. Hata leo asubuhi umetubu. Ndio mwezi mgitondo wimanye. Sisi ngapi umetengeneza? Sisi kumoja kanaka wimanye. Lakini pesa hamna. Ndio mafaranga nayo. Mataifa, kuna wale mataifa wana pesa kuliko wewe. Alio waje wadakilio kisa mafaranga wakusumba wewe. Uongo kweli? Nivyo cyane sivyo. Kuna wale wengine wanapiga chupa vibaya sana. Leo bandi bakubita chupa cyane. Na unapokea mshahara mmoja. Kandi wewe umushahara umwe. Yeye ni mpagani. Wewe ni mpagani. Wewe umeokoka. Wewe unakijijwe. Lakini wewe husongi mbele. Wewe uteri imbere. Lakini mpiga chupa. Ndio atari chupa. Yeye anaendelea kupata pesa. Wewe kabandanya kuronka mafaranga. Unafikiria kitu gani kimetokea? Wewe unibaza iki cyabonetse. Nitakwambia sababu. Nakubwira impamvu. Nitakwambia sababu. Nataka kukubwira impamvu. Na leo lazima ile ugonjwa itatoka. Kabla sijaongea vizuri, navuga neza, sijaingia ndani, narinjira neza, ninataka mtu ambaye Mungu ametendea muujiza, ndashaka umuntu Imana yakoreye igitangaza ndio aanze kushuhudia, niwe atangure gushimira kabla sijaingia ndani. Narinjira neza mu ijambo. Kuna mtu ambaye ametendewa muujiza jana, ari umuntu yakoreye igitangaza ku munsi w'ejo au juzi, cyangwa ku munsi w'ejo cyangwa no munsi, kutokana na maombi ambayo tumeomba siku hizi, bivanye n'amasengero twasenze muri iyi minsi, ili apate kushuhudia kabla sijaingia sawa sawa. Rero aze ashingi naye tutaratanga, hata akiwa mmoja tu, nuko yoba rumwe gusa, hata akiwa mmoja tu, nuko yoba rumwe gusa, imetosha. Inakwiye. Amena. Amena. Nigihe cyo guhindura. Sababu niliambiwa kabla sijahubiri, kuko nabwiwe ntasigura, nianze kuwapa nafasi hao watu, nangure kuwa kibanza abo bantu. Kuna sababu, ari impamvu. Sasa nilikuwa nimeshaanza ingia, leo nari nambuye kuyitira, ninakumbuka, rero nacenda byibuka rero.
Abana banje bari mu Rwanda hama bari bagumanyandikira ama message yuko umwana atakina afungura icyo afunguye cyose acakidawa baramujana kwa muganga arabura bijya bapima nyene kugira ngo bamupime inzoka mugabo hageze ko dusenga ndibagira kumusengera nsengero wa karandukira message ari muri hospital militaire ariko sinzi ukuntu nibutse ko ahantu yahora aryama nshobora kuhakora maze ubushobozi bugaca bamusanga hajyana capata agapantaro yahora yambara abariko shiraho yahora aryama ndagasengera saa sita y'ijoro ndagasengera mu gatondo nagiye numva ngo umwana yakize bamujanye kwa muganga kandi kugira n'ubu iyo ndwara ntiragaruka. Marishim nanje sifise uko ushobora kubivuga narimaze igihe kingana n'ukwezi mfise umutwaro ariko ndasengera kuva umunsi w'urubanza rw'uwanje rero uyu munsi yari isaha 4 kandi ejo nari nawusengeye ndabwira madamu wanje ati uyu mutwaro niwe mfise principal usengere cyane Imana ishimwe umutwaro vraiment nabona ko umenga sinzi saa 4:08 niho nagiye numva telefone imbwira yuko wa mutwaro wishuwe kandi wa mutwaro warukomeye umutwaro munini cyane Imana yakoze kwa kidasanzwe saa 4:08 sinzo kugira ndavyibagira kugeza isana karo kanya afise umushinga sanzwe Yesu abaheza ngiye nigiye Yesu ashimwe jananga umunsi w'ejo ninjiye hano n'umuntu numva arwaye cyane kandi nari maze iminsi mfata imiti ngwara narigwaye kandi narinzi mugabo numva naribwa ngaha hose indani hose nkaguma ndibwa naho nafungura nta peti narifise nziza mugabo ejo reje gusenga numva ntamwe kuribwa cyane hose ndumva ibisohoka byinshi cyane reje gusenga dutashe mburi nguma naribwa cyane ariko mwijoro byose bise byaheze kugeza ino saha ntacyo na kimwe numva ndakomeye cyane mana nigiye Yesu nashimwe amana nje nari ngwaye maze ndwaye ntameze neza kuwa mbere naraje mu gikorane ndabwira Imana ati Mana ukuri wibuke ikintu basi nagukoreye unkize kuko narisengera cyane kandi kenshi mugasi nabona inyishu mugabo ku munsi wa mbere naraje umukozi w'Imana arasengera ndashira mu kwizera ko sengewe kandi nkize ndumva muri jewe ko mpindutse hama ku munsi wa kabiri niho ntashoboye kuza ngaha mugabo yangwara iraba cyane irasubiranya ibitero byinshi cyane ariko ndavuga ati Mana nubwo ndiko ndababara cyane rwose nidusigarira tuko turagenda ndabyishiramo nyine ko ari umva kanyuma nukuri uhera ku munsi wa gatatu naciye ndonka amahoro kugeza no munsi ibintu byo gusha mu nda sindasaba gusha kandi ndumva ko nyine nakize kuri no bwatimane bameze nigiye guhindura ibihe kuna watu wapiga mikono jamani ayabambaza kuma pati Yesu nashimwe kandi amen nanje ninjenga mwisengero ifise ingorane nari ifise ubugwayi ubwo bugwayi nkabe bwisho bwakomotse ko ariko byavanye n'imigambi y'abasi b'ubuzima bwanje nari ifise ingwara nkamfasha mu nda ushikana aho nagiye gutahura neza ubwo bugwayi bwari bwo ururuba rw'ubamfu n'umva umengo rwaraboze kuguma rwakamwo umuriro numva imisonga inzibura mu mutima nkaguma mererwa nabi cyane hanyuma niho nitura abakozi b'Imana ngo baze baransengera nkaguma ndabashikiriza umutwaro w'iwanje hanyuma muri iki gihe cy'iminsi 40 y'amapfungo niho numvise ya misonga na bwa bubabare bwo mu rubavu atavye kumva abibikikaza cya kabiri ku munsi wa gatatu niho nabona ubutumwa buvuye ku muntu yari yarangize nk'igicibwa mu muryango yarakunda kunyidogera mvuga ibintu byinshi rwose cyane akanyihakana ngo ntacyo dupfana kandi bwakare yarameze nk'umubyeyi wanje ariko kubw'amasengesho y'abantu bansengeye byose byaraye bishobotse afashe ingingo y'uko hotaha ntashimwe kandi mugabo kandi
ndacyafise n'ibindi bibazo ariko ndizeye ko imbere ari heza ubundi kubw'amasengesho byose bizogenda neza imbere ni heza. Nigihe cyo guhindurirwa ibihe. Cyangwa ntuzi Kirundi. Nigihe cyo guhindurirwa ibihe. Kandi tuzo turabivuga tuhagurutse bene. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye simenye gushima Imana ariko uyu munsi mbonye ko biri ngombwa yo gushima Imana. Ejo twari ku kazi mu ijoro hanyuma baratwibana n'ibintu ngira bijyanye n'amafaranga menshi cyane. Bosi wanje nawe n'umuntu akaze cyane muri ngira ni asasi. Natwe ku mutima nkaguma nsenga mvuga ati Imana udufashe kugira ngo uyu mubosi natwe dukare. Ariko isengesho nasenze Imana yayikoreyeko. Umubosi wanje yaje nyine ndamugurura imodokari arambaza ngo bahite baciye ndamwereka aho baciye nyine mbona umwega yafashe nk'ibintu bisanzwe arinjira mu nzu ashirahamagara nari ndimo kumubwira ati ibyo bintu rero amafaranga yanyu mugiye kubirira ariko acambwira ngo ibyo ni ibintu bisanzwe nta na kimwe. Cyo guhindurirwa ibihe. Babiri bo nyine bahagurutse bavuze ko ari igihe cyo guhindurirwa ibihe. Sinashimwe nari mpagaze ngashima Imana sinzi waje kusengera icyo namwandikiye mesaje amaguru ntatambuka ariko ubu natambuka ntabwo hari mutera Imana ari muri ubwo beze Ego mesa waweza girecha. Nigihe cyo guhindurirwa ibihe. Nakwambia. Nakubwira. Yesu ashimwe kandi nanjye nararambuye ibintu ndabirambura ku munsi wa kabiri ariko kubera abakiriya banje aya masaha nibo bariko barandondera biraguma ngaho birapfa birahera amwe mvuga ati none Imana nibiki kubera je nkunda gutanga kugira 10 ibintu bitarahera. Amen. Sibira mu bintu bihere ndaharura ico nkuramo nkataha hama ibisigaye nkirondera ubwanje kugira ngo nzohore mutanga kugira 10 bene data ni byiza cyane. Ivyo bintu birafana rwose abantu barantera ubwoba barambwira ati none ibintu byakura bazibira nyaruka gufa none bigenda gute nawe ibintu byo gusenga no batukabihagarika kwanza uguma winjita mu bintu cyane erega n'Imana duhaye ubwenge ndavuga ngo ibi ndandaza ni Imana yabitanguje kandi rero ko biyomba nazo bihomba kuko nanye birondera mu inyungu. Amen. Ejo naratashe ntaje nsanga abakiriya bandindiriye. Haleluya. Barambaza unyakumi binyarukumye ibiri bigeze baraba ko byapfuye ni mu mbere yo Mana yanjye amashimwe. Ubashimira Imana cyane kubona yashoboye ko nshobora gushika ngaha. Kuwa mbere nari ngaha nari maze iminsi numva igikorane ko bizobera ngaha icyo gihe kuwa mbere ndaza narazimiye ndahagarara aho kwibarabara umugabo sinumva ijwi hanyuma ndavuga ati Mana kubera ugomba yuko nsubira inyuma kandi ari we wagize ko kugira ngo nze kuraba igikorane kugira ngo ndabe yuko nanjye wonyize. Hanyuma ndahagarara ngomba nsubira inyuma ngo ntahe numva ijwi riguma rivuga mugabo sinumva iyo riko riravugira cyane. Imana sinimwe yambwiye ngomba ntahe kimbwira ugenda ubaza bajya bariko badandaza imihwi hajya cyandaza bababaza bacabwira ngo ni ngaho niwinjire kuwa mbere cyandaza rero maze kwinjira hano mu ngoro yawe y'Imana cyandagira nari mfise ingorane y'amaso nari maze igihe mbabara amaso hamwe ntoja mu barabara ngo duhure n'umuyaga naje ngenda ndahumaguza ariko ndashimira Imana cyane ko yashoboye kuhashikana nkasaba imbabazi ko kuva kuwa mbere naheruka ngaha kuva kuwa mbere ntari bwasubire kuza kubera akanya karagoye. Nkashimira Imana rero ko yashoboye kugira ngo nshobore kuza kuri uno munsi. None ubu amaso ni gute? Amaso yakize cyane ndumva yuko amaso yakize. Yesu akicyubahiro. Nanjye ndafite ikintu Imana muri ku munsi wa gatatu umunsi wa gatatu sindakivuga mu madetayi mwihanganire mugabo sinabona imbere cyane inyuma ariko Imana yaciye inzira. Hari uyundi mutwaro nari nsanzwe ndiko ndasengera namaze kubona agacuko byagenze neza. Imana yakicyubahiro. Ni igihe cyo guhindurirwa ibihe. ndishimye kuba mpagaze ngaha
nyuma y'umuduga wagiye wari wangonze nashimye ko yatacu nabaye kandi nari nagize accident ikomeye ariko nari nasubiye kugira shock yo mu mugongo sinari nashoboye gusubira kubivuga hanyuma ejo mpejeje gushima niho naciye numva asubiye kubabara cyane mpagaze hajya nza numva mu mwanya ntashe byaheze neza rakomeye nigihe kandi ndashima abapolisi bari bantwaye ibyangombwa no munsi ndiko natembera mvuga ati reka ntembere gatonyi nkavana ngenda kuri eglise ndaciye ndamubonye asabye ngo tugere dukomere ndaridu nigihe kandi ndashima kubona ngiye mu iki gikorane cyarimo akazi ko mu nzu ibintu biratanguye guhinduka mu bakoresha urumva rero ngiye gusoma nashika bakankontoroza n'ikaramu n'amatelefone akaza mugabo ubu rero ndafise ahantu nateguye ikibanza inyuma y'igisengeramo nijoro baraja kwigisha kumva ndiko ndaseka akavuga ati wa muhungu hari ibintu byahindutse umukobwa dukorana mu nzu arambwira ati ngo ufungure nkanka bakavuga ati uyu muhungu atagifungura kubera isengesho mba ndiko ndasenga n'inyuma bavuga ati wa muhungu yahindutse ubu rero bamaze urubanza inzu basibye na televiziyo basize muri salo mu makorera muracamwibuka no gukoramo amagana no gufungura ntaza gufungura none rero ndashima Imana iyo ni intambwe nikonagira yandike hariya ane satani yakukuyicaritse ati none wamuza kugenda gushinga intayi we nawe ndakuba nizokwa amasinga intayi mukuko ashaka kumara n'ijoro ntabikwiza yahorajya inusu y'ibiharage n'inusu y'umuceri kandi yajya kane cyangwa ikangahe ariko ubasigaye bamamagara kurya akavuga ati no ndacyasenga haleluya igihe Bwana Yesu awabariki acha tumpigie Yesu mikono nazi minota ibiri usohora ijwi ryawe uhamagare amagara meza uhamagare inzu yawe uhamagare ibyo wumva ko wanurekuliwe nk'umwana w'Imana amena injira mu isengesho reka nakire umuntu yumva ko yakorewe igitangaza Yesu nashimwe Imana yambwiye yuko ibyo nkeneye byose nabisabye kuko uno munsi guhera ejo numvise amasengesho ariko arabera Igitega bavuga yuko babisaba kwisozesha
naciye gufata ingingo yo kwisonzesha uyu munsi sinari bwabigire hageze saa sita abo twari kumwe ku kazi barambwira ati ko utagiye gufungura ndababwira ati umuntu ntatungwa n'indya gusa ntamwumviza narifise ikiragenda yesu ahejeje kumvira ku byo nasabye kubera kwisonzesha ngiye kubironka yesu arashimye ni ukuvuga hari ibintu utarabona kuri uno mwanya ariko ndazi ko ejo muzoshinga inaye nyinshi. Amena amena muguze amakonte muguze za Lumikashe, Smart Pesa, Ekokashe n'ibindi kandi amagara yawe wumvirize biko bigenda neza amagara yawe biko bigenda neza Imana ishimwe. Icyo nuko turi Imana ariko arakuganisha. Ndicaye hajya sinari nzi ibyo agomba kuvuga ariko nabonye isuka nshyashya nari nunamye ku ntebe gutyo kuko jyane narwaye kuganiriza sinari ngize mbona isuka nshyashya imena iri hejuru yanjye ni hagati neza n'amaguru. Haleluya. ni isuka nshyashya yo kwimba ibyacu byaho bivuge. Haleluya. turaza kwinjira no mu mizi tubikure bane bakunde bikunde byane babane batane ariko turagaruza amen. turarangije ibyakoretse uno munsi nibiza gukoreka uriko urataha nibiza gukoreka ejo avabidi apremidi doshiminari amen. reka disipe ashike ngaha asenga isengesho ryo kurangiza tume duhagaze umuntu wese afata agatelefone kiwe n'agashakoshi kiwe hama dusenge. turagushimiye mwami Yesu turagushimiye kubw'ibitangaza no twumviza ukomeza gukora turagushimiye kuri uno munsi ugira gatanu mwami Yesu ibyo waduteguriye turabona ko ibikiri byinshi ariko turagushimiye kuko umaze kuduhaza mwami Yesu abana bawe turagushimiye turagukomeye amashyi mwami w'abami turagukomeye amashyi kuko wakoze byose turagukomeye amashyi Imana kuko wagusezeranye ko wagukiza turagukomeye amashyi Imana kuko umukozi wawe turagukomeye amashyi Imana kuko umukozi wawe waciye mu Mana maze ibitangaza bigakoreka. Ndagushimiye ko Mana uhoraho ugura inzira ndagushimiye ko Mana uhoraho na bya bindi byari bitarazitswe bigiye kuja habona Mana reka ishimwe n'icyubahiro bikugaruke ko wa Mana we Mana uhoraho turakwereka abana bawe abana bahejeje kumva ijambo ryawe bahejeje guhazwa nawe Mana komeza kubarongora Mana aho bagiye gutaha Mana urakomeza kubaziguriza wa Mana we satani ntazi ko afite ikuwe kuri ino saha Mana ariko mu izina rya Yesu Kristo ndaturije mu nzira aho tuza guca hose Mana ndaturije imitego muri yose yaba yateze Mana reka abana bawe dukomeze kwitegera reka abana bawe dukomeze kwitegera mu buzima bwacu dukomeze gukora wa Mana we urakomeza kutwereka Mana tutananirwa ishimwe n'icyubahiro tugaburire Mana mu izina ryawe